मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी. Sapriang viral kan ke jingkiran cuk ni nang yesho MMA bakrau nam bapau nam cuk ke jela Manipur. Une unang yesho ala tip kerteng kumuta ucung reng koren ubadai na ke jela Manipur. Une usamla hadin bula job ya ketika jingisho jong u haka matric fight night ke bula lang ka nang Pak Noida kata apa ke jela Uttar Pradesh minta ubenai. Une usamla Maria job keren ya ke AKA halor ka jingisho jong u Henry keren direct haka bay day bet ka jingjia apa ke jela Manipur. Haka ba une unang yesho ula kirpat jam yu Modi bude bun let me siapa ke jela Manipur si sin bat penyo ya ke jingshong suk shong san ka bapaka. Hak ba ulaang ba minta apa ke jela Manipur ka jingya le kadang ya be syakmat hak ba ki mensim breu palat ars pa ar paungut kila dona hadu kan ka khliap mat ka ba minta ulaang ba ka ya ke yang ka trek ta ka school ki khun ki kti om tip shu chano kan poi na ba ka jela Manipur hadu minta kam sim la yo shong thai ulaang da ka ba benrab ru ba hamenta apa ka jela Manipur ka bam ka diru kala duna bah ka umru kala duna bah bat babun ki breu kala susyang bai hakir lift kam bat kum ta ka jingkordet ka ba shirkhai ki pai ba Manipur namar ka ne ka tmajong ka bala ne menta pala chisnam. मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी. ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ. हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर्स हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है. हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर. और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज.